na me papa Anthony Kodwo Boakye ba be obi a one ne nyame so ano na ade a papa ne ye say eduru ba bi no ne kasa yi no ahanta ba mu okay because mama oba meje mayese ento onyankopɔ twe na so okay eya so twe nyame twe na so enti na ona nyame asa na me ya me de pa asa nse no wato no na no pesemi nkunya enti enese oni ho be ni sofo amana ya asori ni enti no obese da bi e bo no nko adin enti wa bre kra na okwo so do ba be enti mi count to straight because so better sama na sofo keto me na so pastor na ya asori no da bi obi a wadi ka wo nyamedwuma bi am respect no because nyamedwuma ya bia eden so wo fa say nyamedwuma ya tra wo ba be bia adwuma wa ho ya wa bra wo betima ya nizu wa bra wo betima ya basa ni nyamedwuma ebi di bank money fra enti na me to say the bank money ni enim no na wo say ba me be so we ni dia we ni mu nchen ya enye ya at once because eyi ya we bia fu be mam yo be ma bi wa ya wo no na be ma ya kete ebi a na esunsun ebi nso so ana ni nua ni bia odi no nti na me ka ho sunsun ru a ya wo no ade na esua ano no wo ya sabe na etwe ba Power kese kwa de watu maji HSO and so Empress Matinase me medwani wo menchen odifo kese pa ane me no e baba be bonkomo ene ye be bonkomo na kwakire yie enu ntimi srawo emomoden ase obeso Matinase na like ne share na ye all the social media platform no so subscribe ya no subscribe aya Reverend Anthony Kodwo Boakye a oda Resurrection Power Ministry ano baye na nsan ko bosomi nsia nsunya papa yi eho dodo no obesi na wontimi ma na sorry a yenya ne nti yese eye entokwate nchirinchi na ekoso ebisi oba na edi asori no ebi kura keka se oba no mpo na poison no odwe hu a wonti ase ede na akwa kosi anu nti no wontimi nwan ne ma animu ema ye hu ne ekoso odifo ewo menchen ewo hanum se I prophet Paul Tebri mene no eba ba betwetwe nkomo ne nti adifo ne yale a wontimi ma yenya we obeka kire me ewo hanum se na nsa na no ma metwa me hu sima efa emra me ba na yedi enkomo Mesan so ema wo akwa ba biemu se me ka cho se ne de enkomo no different kra odifo ema wo akwa ba ya na bibi aboko de enkomo na da na so Yesu adom emo ya papa na odifo ne edikan edifo se nyame ehwe mo so mompa ye fasting na hodo a mo ye ni nyina echi no eya motimi yare Ras Emompai. When I'm not afraid I was within an say within a income. Within you, not in your digging my repay, but I was amen. Amen. But I was already the how many people I was asking you so. A yana said so for you are a young man in your because all your man a do baby when I'm a father because when I'm a fire lash out or fire like that way or for Moses way or for Joshua way into when I'm a foul be a software. Yammy bet me a foul so. I bet you have found wako sanity. Ana te se wo betimi ayare. Wo betimi ayare simple. Na ko ba ne se mo yare a ade ntina mo ma sori ma ne hu se o. Ene de me ho mfa me. Enti beye na enu miensa de me kwaje ma ho me. Eni kwasumesi na behwe machi. Na no ane se sofo no wayera hwere je hwehwe na yemu no. Me das. O ye sofo a. One thing I saw hunu say o ye dwuma ne du ba bi na wa bra so de wa ho me. Okay. Na no pesemi nkunya. Enti enese oni ho be ni sofo amana ya asori ni nti no obese da bi e bo no nko adin enti wa bre kra na okwo so do ba be enti mi count to straight because so better sama na sofo keto me na so pastor na ya asori no da bi mani pa ka so we de wa ya ade no so nyame yusu no da bi ena na nkasa no se oni ho na wo de wati so ade ama sofo bi so wonni mu adwene mo ni tin because na akona hu ba ko bo mpa mu obi no watwe ba ko mienu miensa o se dey wate ne ho on so nyame adom on so on so ayodi for no so te no na afero o ke cancel magu members no eti asum no say ne ja no e de kire na for started condemn one na yere kura asam sanity eti na say business ya ya o ni obi eton ade ba ko wo say wo hwe strategy a yentimi ense wo de sana ministry ni so sana ministry atie because ministry no nyame yusu no ebi o abompa ama akwa na de na because at that time no make can tell obi a na hwefo o mo hwe me wo ye software be very careful so wo di software bi achi na say software ni ho na wo gira corporate na wo ya asori na nyame fa so ye bibia hu say adom ni tumi na nyame de adua ho no na ye adwuma
I'm not so for friend for US. Also for me sorry ache, but nipa ntimi ma sorry. And I'm born pie man captain say, "Ade abi hu no, one no so for penny problem, or say no correct." And I'm say answer na nyame betimi akoya na ho betimi ato no. This say bia okope so for ache. Okay. Because hu bibi kakra nto so mate me ho. And no start na sorry. So dem to no. Nti manipa ne hu say me pese o your sofo na do bi ati a nipa wo your sofo pani e so di buoni ani die dem no unfru wa ko no sunsum ni tumi na wo so di fi on and e di wati o entu unfru wa pa wo fi adom na se sa na tie enti na chese eye Reverend Anthony Boakye na nse ya wodi ni 20th anniversary asori oti ye enye mfishi aduro na mo celebrate a oba mountain so be kan say wonyai etan say oni ho won fan twen no say nipa na e wo ho na na so wo di na chija wo no and funny die ni ade amano a na wo koso aya betimi nya nsusanso bi wo so yes you go on nyamnya yin so a leader okay enti Anthony Kodwo Boakye yare no yare no seven or so penny okay but Bible say for the game the need is no because that be other na so odi for portable me can say obi e wadi ka wonyamdwuma bi am respect no because nyamdwuma ya bia elden so wo fan say nyamdwuma ya tra wo ba bia adwuma wa ba ya wa bra wo betima ya nizu wa bra wo betima ya basan nyamdwuma they go for we o bo sesa because nyamdwuma o mo for adwuma no bi ti say me call the don na me yes na and me Anthony Kodwo Boakye ba bi obi ya wona ne nyame so no na adia papa ne ye say eduru ba bi no ne kasa yi mo ahanta ba mu okay because mama oba meje meje ento Nyankopon twe na so okay aya so twe nyame twe na so enti na ona nyame asa na me am the person say no wato no na soft so better say and Anthony Kodwo soft bi yara na soft dada ma anya me de okay says assume say nya problem and I do soft bi atane mani mechi be mani age empesa ade no but the American papa ne say nyame ya na dom na say nyame ya na do no be sa so mic mu bi ma ne kasa yem no wo hu say nyame tumi mu no dare ye adwuma ahodi na kura no nyame na de ama no enti ma mo obi ba no nyame na fa so ma nipa ne ba nyame na fa so ma nipa ne timi di ye enti nya wo ho ode ne ani ni tumi but nyame adom na watimi adu pempeso na wadu no enti ni kasa yem no nyame atwe na so eya so twe because that me tell say papa ne yaro say kim no and I do talk go me da me bomb pa ma wie me yes na bada me hu angels na akoma akotre ba ku ja ba ku sidua so ana ka tell say papa na so ode ne nyama bi ne kasa enti ana me nyama bo na hwe enti papa ne ma ne kasa mu say o manya onni nyame ati ba ma onni nyame anim odifo se ko ba ne se nyame difo ana se nyame nipa bi nyame akoa a nyame yusu wo na uje na dwuma no nam so e man sentreni esisi na abaye ahantan na ode yare account ho no mu a ye betim dia hahan asa yes ahaya dwuma ye asada se be wura sunsun no papa ne yese ono akasa no ohun se so okonu kotodwe no wasa ne bone fa che e o nyame enu na ade bi akasa bi okasa na ade bi oye bi the Bible say dey ya bone eye bone ya okonu kotodwe no aka che ruade se ruade kaya pamu a eda me no ntem no de ase bone fa che nnani aba no so tese na papa na ni ba no so na wasa bone fa che na osre bone fa che ni wi ansa na ode ahahan kwa yes ode ahaba ka ho yeah ahaba be san ya re because ahaba tumi wom ahaba adwuma no physical and spiritual ahaba wo tumi nyasa ahaba ne so obi kote aduro obi se wakote ahahai wo si no wa ya no dia mo bisa because obi wa na ya re sunsun enti me odi for kwata me di ka re sunsun ansa na bia because ahaba bia wo sunsun e so ahaba bia wo enjoy so adwuma enti se wo bo obi na se nipa ne ba won chen ya ana nipa no ba bi no wo fro wa because so di ka re sunsun ehu ade kura ha nipa no ansa na ma no ho aduro enti se ko ba ne se obi aba na se bia ne yare no hwa na hu se yare die ebia na be ye malaria na se bia yare we die be ye typhoid na so no sunsun no eye bibia ye de ama no e kwan be na afa so merasi oba na typhoid na bia on mameka so to typhoid the typhoid ni abrofuduro typhoid ni abrofuduro o ko hospital o meka to say typhoid hu say typhoid o ba mu aduru o pa sa ko check biem dade o mu nya hu aduru ma oda o mu aduru betimi aso so anu kete de ba se betimi akode entimi na aduma na typhoid na di du hu anu na sa ma onya appetitis typhoid na sa atimu a wan kasa no onya pressure na fe wo kasa ana mo fe say o free
I'm friend high fever. Yeah. Now for my kasa because I did do into a semi over can be so. Yeah. And you know you be draw say soon say what the ato the amani pano. E bi na soon if you for na to side in the amano. But the soon na say dey do abaya dey e ka because Bible say yen nya duaba no for na have answer are. Yamrie ni bi wo hono mu a ebi mu se ahaban kra ya de besa no awasa wo kasa twa ahaban no ansa na wate yamrie ne wahini ne na betimi anam sa kwan no so e de asa nipa ya medase before say me tie ahaban no me wo kasa me kegu me wade amade to ho ansa na me tie ahaban otumi ahaban osunsun enti no bo obetimi am won mu ahaban duro but obenum enko because too many ade na edi ade na tinani ho biim all got no ten sa akwa yentie ahaban sa akwa sabia sabia omo atrabush kakani unko tikusie na akwana akwate na do ko no afiri mu but to kwate na wi a obeko no wo yes sanete enti ahaban bia wo ahaban tumi e wo tam ahaban bia di pi ti se mi wura na sabia nyame ka te se me kwate ahaban na me kwate ahaban fanka we a me kwa me wakasa me kani nkomo a me nya ahaban de bedi e wade a de beto ansa na mate ansa na sunsun no ade na de beka nipa na tinya ya adwuma yente ahaban sa akwa te se heba aforo betra so no mo ye madowe adowe de ono mu a eno ye different okay what in the meto na eno ye different enye duro bia na aba no anturo lu a wonu no bia store no yale no huntumi ko ye tia na tie so pe difo bia sunsun wanyini nya difo bia na edifo sunsun adwuma ti se school you who are class 1 class 2 class up to university obi anu sunsun ba bia woduru enti na betimi akosofo honto obetimi akosofo won betimi aton because sunsun no ba bia oyina duru okay but talk to me to sanity odi for ya kika hahan mehu hahan ya wa ha ya mra so na etire mi mu kakra ya nka ho asem me da se we your friends say aboma Boakye okay obi o han sansan ne ma bi egu no oba me ntia medika hwe sunsun so ofre me a medika hwe sunsun se e bi ana obi no wa obi bibi ana wa kodu obi kuachi ana obi irechi ene wa todi ama wa ene wa de ahaba we me de be ye wo David se bi a Monday enjo hwe so ye Michael okay enjo Michael on be Monday so obi onu sunsun asem bi a me ka bi a beti asma me ka no obi wa woni wo ye sofo na woni enkosuya na ye suya won ye Ghana ha oba da brand ho asem sofo ma no ya ma na de ne ya kire no onto ona be na so oti o TV no so na wo kwa kosuya no so de akwa ya za na ko ogu ye nimu ase mo de bia ye suya de ne fa ngugo obi wani mu ase no be pa to woni tumi ye ka ho entimfo so se wo kwa koye bi we e o ende e so enjo Michael enti na o kasa be kan gusu na de esa de se nipa no e sunsun ade a ye ho ade ma na de ama no de dwale for 7 days se e o se ye na gu no ho a obi a o se su gu ho a be ma mpa wani mu ahwe ukoyire mpa wani mu ahwe e o se because am won hu nya ye basa ye wa ade we ane ye so ade ne ade akwancha ma na de dwale for na de na fu yeah na se rashes egu nipa nyeni na ye no nyeni na ye feso ka obi o se hit rashes na egu mi anso asa ya kese e sha ba bi be so no na se ya ye sanete e bi na ye sunsun de enti na se o ha me obi ti haba ya nche se bi o ye bo sunsun fu da bi me dia na se bi a me na de ma me na o de ma me sa endo ka sumi ka ho enti na me ka se ade bi haba bia no sunsun de akiri to me de akiri we hu na de ba na nche sa ba bre sanete enti obi o sa problem now you should the man of the for 7 days apart from us say here no bibi fufo ho bi me betimi ade aye the same haba na yeah we your ade o ho me ka se bia no bi oba 7 white your ade de be ka ho de be ya ma no because white also da ye na so bi no da etimi ja white etimi ja ya red man 7 mo fa cheme obema na obekọ paso na obi o ho asem what is cent no e sunsu aware sunsu are so for be ka to say sunsu aware no ya the spiritual marriage no ya the mpaibo ne break no ya the fasting oboa okay muntie bi ye wo ya so de ba tie mi ye e ma wo so for na wonim de no e me kan tire wo say spiritual marriage kidney no ene pro a ene say akoda obi no da e sunsuma warrior ti e kan sunsuma warrior no e spirit bi na no da enya mpaibo ne breaking no enya fasting ne breaking no ye wo ho akwankyere wo ho ye wo ade e de kan wo be for 7 days ni ya pam sunsum na firi ho e haba ma akoma akọ 7 ne de be ka sa ade wi ho ne da ma na de for 7 days okay yamra ye wiye ye ba we sunso a eno so ne ye ne we he we haba ya sabi se akra yare serious a
Oposana de bi so no a ne tie ne ya eno ano no e sunsuma de a na saa de we ya nso obi de obi ka otuo nipa ne din gu so ya wade e de be ka ho de be sefam se nipa no wa ha wo woni hiu se open craft asem na dwuma asem ne nyema nkoyi na waresem nkoyi ana obi na agin sika adwane ya wade e be ye be tuo nipa ne din maako 7 na mo wade a meka de be gu so a meka sunsun ka sa me de be sefam se nipa ne do ka se de ba bi obi ontimi tana onu sika ebro sanete o te said day or sika ebro o ka said day na ye wade tuo nipa ne din 7 ni ato nsu din 7 me nsu o kra din de wo okay se afro kwamna ana afro kwasi ana afro afi ana adoa wo kra din de wo saa de we na me de ba ye adwuma de ama okay na saa eka no yamfa na sese bia be ma bia kwa akoso oba bi pe na oni na keka mo akoye no adwuma wie no wa hye ne boss me ma 5000 owie na akoye kwase ya bi din o frefrefre no onfa o no so yibetimi abo mo duba so do ene onu so me ma na promise ba ni bi ka hwe mu ke bia na be ma ni bi because obetime ka say me diska bi afim wo fa ho me diska bi afim ni ho o bu sa say sika say no o say bia me de 500 million o be hana no for say sika no ko kan oni bi okay enti no ba me ka so na me sika na wo pa fi wo fa oni bi enti busa bia 50 million bi 100 million bi obetime dia support o na na say me diska fi du ada say me ro no sika nyina fi no da bi okay e bia no as I say nipa na boa because of spiritual marriage nti spiritual marriage say na every bi o esa ware esa sikasem esa adwuma enti bia no nipa na say wo boa nti e wade a meye a me de be kan we ho a me de be mam se nipa no boa na wona kan se nipa na pom so bia me man do mu dwo mo nu okay oyobo o bia wo pesi ne nu akonto so me no ye bibia wi a oba nso so ne ma aba oba bi matmai me baba akọ oba bi akọ promise no oba ne say oba de bi na no be say o just store am store near 350 na fe no o fa niam be emugum na nkofo abetu na say ni nyina no be 600 million makra si yo mate e no nya opre no ne koda we oba na ba se bia se no makra na fa no akra so 2 million bro ni ayoka so ba do atene to say exactly say ansa akra na obeja ho na wo se otimi hwehwe se nipa no wo hye na wo hye no obetimi atua me da se oyo oba na okobe man chana be so che say o kona adwimienu e ma de o ma dwemienu o kon so benya bibi onya bibi ba say ya already oba ma hwehwe mama but say wo ko na say bi amene nipa no kwa kodant mi ko presi camera no oba kwa ha me bo aso onye serious onye wale so ko nipa na ko bobra ba o kwa kodi no sika nyina eya kro no e de on so me so sanse fo no so okay na eja apart from no bibi biem wo hono ma eye se ba no ti se bia oba bi wo hono na se oti aware ase awo ho aye no aye ne din be ma bi wo hono ma oni oba hia a che se o tu so oba mu a oba no eyi ne ho a wo hu ne ho na no waja ni nsu agu ne ho omra mu mpo onum de when de ka ho etim ye de nyama me nsaka we na de aye award de awobu a usa no osuiso no wayi ni nsangu eno wo ho obu wasa sunsun ya ware ntina wo ma eno wo nyama be ye tina me mesi me di ka fesu physical na ma spiritual me spiritual answer ma di ka ba physical tell say bia ade we ni because we sunsun ni pa me so for me tete habai me nyedunsini me srew wo so me a me tete habai me wo ma asore me yegu okuma ase ni akra me ya asore akasa but ade anya me di atem na me ka ho asem enti ade na die bia na ye mpai bo ye wade bia na ade ba wo so wasira habai so ye mfa nya ho ade enti na me kire no me so we ye woni ma akoma akotra de be ka ho eya wo asem de be dware for 7 days and all from me a me cho se ne be ye okay akwala de no repeat ma me biem ne mbetimi di asoma akwala no an le o we posa an e me che ni fru posa na kwanti ya de fa so no hwin nka ho o posa de fa so akwanti ya no ano we de mi bisa ma abatan no bonus na ma fa ne sa na ne nya no de ye nya ni free ni de no ya nka ni nyina wa ha ya nto aso odi for po ya nto aso about way ba ma akoma 14 and am dia we obema no sabe ade a be ka ho ye dokono me se ka me chemu na ba menka dokono keke ha won fa su keke ni ye wo mutu ye wo fantifo de na ye won kan de ye won fantifo de na na wa sen ka de ye mo no ana so ti mo no sa ni na o ba ni na betim dia ka ho etu sa bi panti moli wom
Ebi di banch money fra. Enti na meto say. Ne banch money ni. Enim no. Okay. Na was say ba me be so we dey we ni mu nchen enye. At once because he's eyi awe bia fu bi mam. You be ma bi wa ye wo no, ne be ma ye kete. Ebi a na esunsun. Okay. Ebi nso so ana ni nua ne bi a odi no. Nti na me di ka esunsun, obi wa ye wo no, ade na esua. Ano no wo ya 7 na etweba. Na etweba. Nti ba ya to aso for 7 days. Ana me sa woni nku ende manfa bi ama. Ano no nku ne bi esu say ya, odo sa we na 5. 1 2 3 4 5 say. Now they abo now they two ha. One side the same. No side the same thing. No side the two side. No side the same thing. Now they are so big men. Na watching. Sa for 7 times. Obe na no pa, obe na numere, obe na pa, obe na numere. Nti afi wo ansa rubber. Eno edika esunsuma de na wi dada. E ba to tell me to ase. Nti no nti na obi ka se bia o, ma no maduro asesto ade na enko. E bia na esunsum. Ti no medika esunsum. Na ma break sa de bia no oba bi ko da wu oba na kwasea. O wa ani kwa hu. Na o si etwitwam ansa. Yes, I see a break ni esre. E ba to tell me to ase. One of guys so for me be say bo di o so for penny pa. Ni bema oba na ni bema ya ne ya pa serious. Ono oba ko da no pa me se ne car. Ana wan to kana no wan so ko nsu ko ye ho adwuma. Adini ko jae. Enti brema no ahono 7 na hwe anu so ahono. Enti mi nya adwuma. Be Dia kwahye ho. Be dai. Ochina bi. Ade ahye nyansa. Enti okọ promise oba na enti obi ono sa problem no ada se bi efifie ana se bi yare. Odifo yanto aso aka ayi. Ana we na asem bi mu ho. We asa adwuma o ya no. Na ma de ne. E ma ni bi nso ye hia o. E ma na de white. White dem, yeah. But munam deno ni ade obi onu anu. On tiatinka. Yeah, white na nam di kaka se obu ana na white no. Eye nema miunu. Ada se sunsun a ore. Dem na eje are ama no. Ana se physical. Ye wa ade a ye bo a ode bo kwoti mu de be hye ho. Betwin so ni nyina. I say you nku de o. Nsu de ho me de be wa de ahye ho. Na de obi nkan cheo. E sunsun ti na ba me dika be sunsun am de. Se sunsun am wa de me wa de be dware for 7 days after 7 days no. Ansa na wo de ade ahye ho. Okay. Yo. We wa to we do how to say de ade. We dey sell capsules. Manpower. And to be what able to obi wa is na I say no. Say the city. So okay. Ahwefo we herbs no hu say edro na ye de abu we mu no. Sanity. And to haba mako 14 na me de afra. Yes. Obi wa ha ne de na ekoku. E na di ni mu serious. Ama bia ama ne de na nti we no wonom a esay friends. But we dey say wonom ya na de koye aduma. And ye say bi oba na ba ho be 1 week and 2 weeks and we start here no. Ubenu anopa ene enumere anopa ene enumere eno na yinsu na ade be no sunsun so a medika ahwenti na so fra medika agi udin ade wo no ma hwese bi ade no de na sunsun wadi obi bone ana no obi na enya problem nti a ama wo sa ade na ekoso odi for me hu sa wo de we yi abo ho aduro no de le na wo de atale ho yi ne label na yi de ai se na edin ankasa e wo ho no aduro ni dia wo de ato no ane de me se betudwa because so obi a me person be betudwa okay na e wo se ne waye ni de package no bi pe bi no ko herbal shops ni ade obi na me fa ko herbal age se oba won age so oba mo because ya di bibia to my own adwuma bibia ama mpanifo age ho asema to but essence yin sunsun ade ni nti no enko edwa so because me dey sunsun me dia me sunsun adwuma go so nti ne so me ko store e wa ha obekọ do store wa ha entesa na odifo ade ba kwa ye tan he nipa na nso ye ntan hu no mi bisasa no so timi ya nso na se physical enka obi o ha enka wo nanum pa se oben hu age so twon hu ko na chi onum eye obu ha na mo wa no guy sofo ba ko na sa de no bi anka nche o hu da na umu bi so wo landing oba the same thing but ono de say video no say timi twa video no e kwa kai obo hu asa odi hu dance here o se na ne ma obe ne ma na ne ma ekwa yeah because you to say na de ma na yesunsu one day to de ma no and am go sofo akọ asoro o tema on so no say problem pa serious they no ye wo ade bi wo what say sabe you ebi a utimutimi ye kuro yeah e wo do because nipa bi o ha entina asa unu ese unu obi obe ka ache se bibia me no tu me hu bibi wo ho wo so hu bibi wo ho ese bia
utiminya akuduro ka to bi odifo na asofo ana me hu bibi sei so wa anya obi obe obeka to unhu da esiew so na be to na eno ye ya toma ho eno ye waduro ho a betimi dia ma betimi anom asare betimi afiri ho Toma ya toma eno be ye obi bibi no atama na sa wonya ne hwe kra na ye de atoto first no na nka obi bibi a but then no bayi no e simple bayi na obi no chekra na ho na nyu kuta susu otimi so de tiawo okay ana ne sebe ye nua ma no ma ba no na ma na ntisi no ne toma na gu ho enti obi obema bi hu ana oba bi hu na so no kuta spirit otimi ware wo sunsun okay na wo kutia na wo ball nyema tugu na se sunsum yare na de sunsum aware no e de yare na pa sunsum aware de yare na pa serious because oko be ma ho be ma no ho nya ne de ana obi ware wo sunsun a ese no ba da no ukuru no da unya sa atenka ne da okay because sunsum ade sa na tie awon so kra ya awon kra de otiro obi wa so da ye no ohu se ne ma wa so da ehu nkora but awon ka se fo na won no problem sunsun aware sa ma problem etum sa the fibroid ebrew serious yeah to do all hospital man dey no problem pa so we was sunsun aware our big problem the problem here makuma 77 yes ani nyina honhom ka ho sunsun aware obi wa na dia tran so makuma 10 years obi dia tran so 30 years atran so bia 80 years na da so sini so na so sini so ye hwe ye I just want obi e wani mo sunsun ene ne so fo bia na wo sa ade na betimi afre no ahwafo obi ohonu a wakwa so ne media bia ma so le amekwa ye ndi hwe nie wakwa so le akwa so fo wa ne mani se ye mfa nkire wo hawa da so da bia ya bompa ye bia wo tehwe ya bompa ye bia wo kansem enso still na bra na wo bre wo hia se wo behinya obi a odifo hu sunsun ne ma no wabo a wakire wakwankire na watimi age wo ho gina enti sa dia ne anya wo bra kwa hu ntimi sere wo wani odifo idie na wo nsam no wafe no na kase odifo ye di si enchekra na apart from the wabubo so nyina bibi wo ho bie mu a wo san eya obi hwehwe wo a eno so na de wakira kwan e de atodwa de amame meda se nyentimi kan nyema ni nya but obi a wo problem bia e bia ma mo the problem so no enka so odifo ni hu ade na ade bia ye sunsun ntimi wo tina mega se ade a mi ase e metai so obi fra papa e be se ma mi nwa beginem e be se wo fa bi wa Ghana obeginem obedem ade ona yale e sunsun na de ni kutia wo ena wale kra ekoginem kra ye jai ya sa o yale ya na wa ka sa kra no we ni kodina wo kra ka ho asem no wo mi no mu kisi ya no pe ko sisi na wo ti ba no mi kwa kodinem sa na sunsun so ate enti ni na se sa me mo yare so na me mo problem so a ni na so ba frame o from your problem bi a wo na mu bia no elbado fa so aso wa ma say yare ana HIV ana ya to hepatitis yare bi a wo na mu bia but mu say no from me wo say bi aso for me yare me bu sa so ko hospital one mo do na enko bia na esunsun di ka hwe sunsun ansa na mo ho duru anti ade bia me ye bia me hwe sunsun ansa na ba physical enu ti na nka se me ko so fu ho ma hu hwe abra wo be so bo bra eyi abambuo firi ho ade fa na abambuo enka se me ko ha na me ti we nka na me ti we nka so fu papa aba na mpesa ade ni bi etie nya gidie hu se sunsun adum na egu ahodo ati se school so fu bia ni ba bia woduru entu plus ho to ade afre me ene me twetwe nkomo me wo Accra Amasaman from Monday out to Sunday me wo ene me wo Kumase kono afrancho siwa afrancho police station from Monday out to Sunday so me wo de no aso afre me line no o fra me a papa pro we na ha me papa we na menamu de hu asa kwa chama cho ade obetimi aye ade bia na nkoche ha ba so de bibi na eye me ka cho penti ade bia wo nwa kwanchere ti why ready so say for D4 portable nyame fa no so jewa then the better no obetimi a number ni 0244 38 9404 0244 38 9404 from here ni komo nyame ntime ni mchere odifo wa so ni din de wan fa nto dwa Glory House Ministry International Prophet Paul Tebri sa pepepe Glory House Ministry International odifo Paul Tebri ene me no atwetwe nkoma wa biebie niamani so menim se wa boy yare so wa kan haw abatan no ena fe so maba wa ne mrantie nyiro bia yale yo ya yare bebre na yentimi nko yare sabia mfa nkoto nkobodi ye fere enso no pin odifu anu ayu fere atonche ye so ton yale a
na onya ano aduro nti frɛ number no na ne ni eni nkomo no bɛboa ama wanya ani da so media any Empress Ann emema nyina ka atwire eba akopɛ ye all the social media platforms so like subscribe na share na foforo nso ensa entimi enka bi makra